Yakathatla Skin Turmeric Processing Unit ni Karkhana Tiliat Shinrai, Kabalashna House Nem Arjar Khatlai Arjar Khatsau, Hapok ka Rashtriya Krishi Vikash Yojana Scheme, Hakajinglot Banyopsan Lak Daka Meghalaya State Agriculture Marketing Board, Halor Kathong Ban Kintiya Karep Shinrai Lakadong, Nakabenta ka Jinmentoi Kipat Nongrep, Henikasngi ka Sorkar Kala IT no Shaka Company Shimet, Blatip Kumka West Janta Hills Farmers Producer Company Limited, Ban Penyat Kumbasan Snem. Hakani kasngi lawan ban IT syakatik company Shimet da Menteri ke Sorkar Jela ubedai pet yakatanak jong karep keriang uba bantai dor lingdo rengkat ke jingidon lang UGHP Raju Secretary Agriculture and Farmers Welfare Udi Satyant IFS Secretary Spice Board Government of India UKN Kumar Chairman Meghalaya Farmers Empowerment Commission Kong T Sumer FD Director of Horticulture Kong K Swear Secretary State Agriculture Marketing Board Shillong Kong S.E. Kinjing, Assistant Director of Agriculture, FT West Janta Hills, Kong R.K. Bala, District Horticulture Officer, West Janta Hills, Jawai Bat Kiwe. Pensak je kembang lagi bro. Boleh sebut ni pi, to kejing kerek citom jong pi, usul bolak ban penman yang ni kesini kami. Nak kalian kejongan aku benong, bahkan ni ka jing sedang ni ka thada Skin Turmeric Processing Unit ni. Kadai kepala mang bisa daka kata keskim bagi ongka RKBY nadu arajar khala kasau but ya kani ka jingtrei ngong ipi ngilala ban pendap haswa usnam arajar khat nyo but hangrai kejing bomla ban pentrei kam idon kita katukan ni hangrai ngasu komen sikadai bahu araja katra ringkat daga jinge trailan but the department but the farmer commission bangisim ni decision ban IT no sha ki review seki beriu ki jongi seki nomrat ki jongi ban penya ya kene processing unit hamni upon talaskai but ka kongsan ne kadai ka jinglan si jongi ya mission lakadong au arja kapra kaba ngisung thu bangin la ban increase ya ka jingrap slash jingrap turmeric jingrap shinra naka arspa arajar sanspa nyopinyo hektar syaka lahajar druspa sanpa hektar bat kaban penmi slash aban penmi turmeric naka khat 100,000 metrik ton syaka RQR hajar metrik ton laispa ngapra nasno bagani kadai kawai kaba laai milsim sisai ni kun pinura bat nganget skam ba ka jingla ban pelong ban proses kan ta pelong powder kandai sisa kejung toy ini kun pinura kok jelai kok wai bat ngaken mau ba nilala ban shalanru ban export ya uni powder jong ni ong turmeric powder sepo bar jong kani kari jong wat cabar India na try ken mau itu ka sengi kan long sengi sisa ka ban pesat ken mau nilala ban pha sepo UK bat sya Netherlands bat ngait skam lingba kani kejing sedang kejong ni mentara sing yang sesisi kandai kajing kerman nak benta inong rap jongi apa kejela we menakani ka sni ka bangi pelong ya kani farmers di ngidang ya kran sibun ki wedai bat inong rap kejong but kadon ka second session kaba kadon ka interaction bati officer but nakwa banong ipi bakum minister ubopay jagarap kariyo noong ngam sumuhun bansyong tang hapo secretary ngam sumuhun bansyekran tang bati officer hendray ka bangakwa nga kalong bangan lek hi lalaka jong kamet banipay iti jagarap
jong kinongrat ki jong siapo Jakarta. Kata kadai kai ka mangikaran bat kinongrat bat ki officer ko jong na ko ko. Habang idon hakam ki meeting ki boper hapo directorate. Kabangangam don kam pangalay hapo directorate jong ka agriculture. Ki officer ki hapon siya secretariat. Andray nga nakapor siya kapor nga late siya tayo siya directorate office jong panisyong bat ki officer pankot kinongrat. Namar bangaong baga directorate kaday ka secretariat jong kinongrat ki jong. Daday na takatao nga nito ipi pangikwa ado katata banya penjang ya kata ka jingyan bal trikam kapren ki officer bat kinongrat ki jong. Nga kung minister banya jan bat kinongrat ki jong. Banya jan bat ki officer banya trikam. Nga so kaman si kaday nga nito ipi bangidon kani ka team ka understanding team ka bahado katata nga nito. Kani ka fama commission nga nito ipi kaba hapo ka jingam jong ba kian kuma mau day brio ba ye ginongrat bat ngar masuk kaman bangayo kanya tray lang bat kini brio iba don si siya ka kamen sim ban tray da wasya da bakhut ban lebha ban ketiv ginongrat jong bat ngong ipi kapor yangi kaladay bangin pet siya jingay kumno bangin ketiv si siya ya karap tray kumbang juang bakat nang rap nang sadap kat nang pu nang do nong rap jong ipo kata ngong ya gani ngi ban wang si senda Henry ngidon kampat ya kajingi trailer. Ngidon kam na dangi khot ya pi segi awareness program segi jingdon kam bangin ai ki training di boper pindai bancha. Ban ngai i si sya hang ne mentang sengi. Baduk mene kini ginong rap jungi ki basyong sete sedin kerja. Mentang i ki mati tri dia. I dia dan rumah beli wa ban yo so kai ka jingkran nang ne kami. Henry kai ka bang sukuman nang pi. Badan kini ginong yalam ba khmat badan ni mensim ketiu kata. Ngai ku beli ya iba